Bang kakak di gelah pak puli. Sumardi kan selesai. Mantap. Kerang. Mantap. Iya, anak muda belah banget. Yo kasus sahan dek kenang kereng. Anak kai poh lagi kopi. Anak mau install. Anak mau install ulang. Tidak pakai lagi. Ada pemintu lah. Ale. Ya bang kakak dia serius bang puli ya. Namanya.